الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اتتا بحث كرن جارك ظلامك شو دف حلاقك دا برجاخو الدفوي تشيكتا اف حلاقه هنه دست هاوته و اديال في ظلامه هنه آخفت وقتی که سر ویشت کر مجیل بون بآخفتنه و هر دوی بخود آخفتن و دیالویت آخفت یدی دیالویت آخفت كفتنا صحبته اتنظن آخفتن تندا حلاقي قوتا في ظلامه هنه يعني بصراحة اشكرا بوتا بيجن برا من بواريب خودينينه ابي ظلام والعياذ بالله ابي ظلام دي قوتي بوتشي سبب چيا قوتي والله محتاجة من مشكلة واري شيتاي او هاري من ناكتن ابي ظلام هنه دينكر چنا قلت حتى اف حلاقي هبدو ماهي كاتي وحقي ويداي ودركفتي بشتي چند دقيقة كا اف ظلام هنه هاتا دف حلاقي بلز ويا عاجزة ويا توريا قلت يعني درفتي بدا من صراحة از بجمتا تو نحلاقي و از بجمتا هم اصلا تو نه هجيب بينتا حلاق قلت دقيقة بوشي سبب چي يعني چري دايا قلت في قوي وقت از در كفتيم از چون بريكي و من دي ظلامة لسر شارعي برچاوي جالاكا درش بوي و برچاوي قجا ويا ترتيب نينا جالك منظرك وديمانك كريتي داي وتجي برچاوي نتراشيا جبر هندي قلت يعني باشا اگر اوه هني بيت هدف من ودا خازيش من بكت از دي برچاوي بوچيك اذن قلت ولله المثل الاعلى اگر تو دا خازيش خوده بكي دي هاري تكت ودي دتتا رب العالمين اف چند هنه درباره خدا بحث کردی وقت بجن و اذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون از ده جواب دعای دم وقتی کو عبد دعاش متیت و دا خازیش متیت سبحان الله اگر هاتو مصیبت ای بو انسانی چه بیتن آریشه ای بو چه بیتن اول تشتز را خود داد کتن اوه و آریشه هنه بو کسی که بیجیتن کو حجت کتن بو خوشتوی خوب بیجیتن اول تشتت از هزراوی اوه و مصیبت هنه بو نزیک ترین کس بیجیتن اگر جن ای بیت مال اول تشت دیگه تهفجین خود مشکل شغل خود همی بو ظلام خوب بیجیتن کورا که بچی که جاره که هنده خم بو چه بن آنجی حالتي برطين بيتن زيد برف دايك خوباتشيتن دابو بيجيتن ورب العالمين زانيتن كو عبد محتاجي في چندنا كو ديال هندك باغبن و هنديجي ديال وانا باغبن محتاجي خوشتويه كي نزيكن گهداري وانا بكات او خمت خو كلو كوفانت خو بو در بكن او جي گرنگي بدت وانا و پاشي خمت وانا بوانا سوي بكتن بجا رب العالمين زاني كو عبد جل محتاجي في چندهننا جبرندج رب العالمين او خديه يدكو هوجيت وانا قتنتن رب العالمين درجهت خو فكر نفع درجه هي روجه درجه هي شوه هر وقت که تبفتن تدجل خود تعالى باغ في رب العالمين حاضره سبحانه و ده گهداريتكتن وكي رب العالمين قلت لا تأخذه سنة ولا نوم شجار نانفيت أبدا إذن تو ده چوا تعامل و سرداری ديال خوده كي اگر تو الجلوي آخفتي صح که اگر ها تو جاره که تو حس کی او تفیا تو بچی دف کسی که مسئول باجر دا مسئوله که مزن بدوی اول جار تا کسی که نیاز هبیتن سکرتری بنیاسید کو ریکب دتا تو بچی بشینگیجی اف سکرتری هنه چل بیتن ده پیشوازیات کرد و چل بیتن ناکتن و اگر ها تو پیشوازیات کرجی چل بیتن ده ناوت دان تا نافویلی سیدا کوید ده چن دف مسئولی و چل بی نادان تا ناف دا رازی نابیتن اگر فرضاً تو چوی دوی مسئوله هنه چل بیتن اف مسئوله هنه ده گهداریات کرد و چل بیتن گهداریات ناکتن و اگر گهداریات کرجی چل بیتن داخازیات دبوتا جبجه کرد و چل بیتن جی جبجه ناکتن و دیگه دکو اوه مخلوقه که حاله بحالته بس رب ما سبحانه وتعالى تو محتاجی چنینیش بلی و چنده دست نویجه که بگری بر خوب دا قبله هر گاوه که پشتی تا گود الله اکبر
پشت هنگی توی البر دستت خود تعالی توی البرانبری ملکی ددگل آخوی و اوجی ددگل تا آخویتن و هنگی هر تشکی تو محتاجت بیده بیج یا خوده و زیده ترجی داده فترش دف مسئولی و غیری هم و خم و کل و کوانت خوب و خود تعالی در بکه ادگل باخوه بیجه خوده بیجه و او دی گهداریاتکتن سبحانه و تعالی دی گهداریاتکت حتی تو بدماهی کته و حتی اگر تو آخفتن ادگل خوده درجی بکی ابدا ملل بو چینا بیتون وکی پیغمبری گوتی علیه الصلاة والسلام فإن الله تعالى لا يمل حتى تملوا ملل بو چینا بیت حتی ملل بو تچید بیتن رب العالمین ده گهداریت اکد و ری خوشتناور گیرید حتی تو جیور گیری حتی تو چی بس شیار به آخفتن ادگلی مزن یا مزنه بدویت توی هشیار بی تصرفات خدا و اتپیوت خدا رب العالمین خالق ملکه بدویت تعامل ديالوي بكي تشتي او هجي يعني همي اخفتن نتازن ابو خود تعالى همي دعاء نتازه وجوان برب العالمين اذا تو دچوا تعامل وسرداري ديال خودي كي اگر تو ديال خودي اخفتي مسألة ونينا که ام دعاش خودت کین آن نه مسألة هنده دا که ده خودش ما قبیل کتن آن نه رب العالمين اش همية قبیل ناکت او دعاش خود تعالى کن گلکن بس رب العالمين نادت همية چونكي گلکش خلقی آن هندکش مروفا اگرت قبیل بینا دعایا الدفوانا نینن هندک مروفه تید تیگی هشتینه و شهرزانه لید یارین كوني او چتشتا اگر او بكند دعايت وانا قبيل بيتن وده قبيل بن هوي تشيت كان وجا اولا بدفيا ام فيري كهنه يا دعا كرني بقورين فيري كهنه يا دعا كرني بقورين يعني دي تعاملات جوانا والسردرية جوانا ادجل خوده حتى طبقة والدرجة دنجي خو تو هل بجری کده چه طبقه دنگی چه درجه دنگی ادیال خود تعالی اغوی رب العالمین بجتن واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال بدویه تو دنگی خو نظم کی برام بر رب العالمین خو بشکنی و دنگ خود جلی بلند نکی نه جلی نظم بکی و نه جلی بلند بکی و پیغمبر علیه الصلاة والسلام بشن انکم لا تدعون اصم ولا غائبا این دعاش اکی ناکن یک کر بید و نه حاضر بید های شوه نبید نه انکم تدعون سمیعا قریبا هین دعاش اکید کن های شوه هیا و نزیکی هوا و هو معکم و اوید گل هوا افا بنسبت ازمانته ما ولویر دل هشیاری دل خوبی وقت تو دعات کی چونکه گلکش خلکی و گلکش ما ابریکه که دعات کن هم آخفتن ددتا دیفک گلی دعایش برکری ده بیجی تو دلویه به آگه های جنین کانه او چد بیجیتن دلوی هزر خود تشکیلی داد کرد دبینی هم کت دعایت کتن سریع و بلاس او دعایت اجبر کردی پاش دب دمایی کت یا شوی و دعاش خودی کردن اف دعا هوسا رب العالمین قبیل نکت قدر خود تعالی گلی مزنترش هنده کو ام ویره که هنه دیل باغوین دعایا کو انسان تیدا دلوی حاضر نبید و معنای دعای و نزانتن کانه چد بیشت خود تعالی افهانی نایت قبیل کردن دلته حاضر نبیدن دیل دعای و بنا آخفتنا منه بلکه او آخفتنا پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم وكد بيشتن واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن خود تعالى دعاءك قبلناكت أجدلك غافل بآجه هاي جنبيتا سبحان الله جالكش خلقي دعاش خودت كان وقت السجدة دا نبين بانگو قامتا دا اتنفجا ويتر دا دعا دكت بس دلوي حاضر نينه بجا اوانه خو حتی مروف خوشی قبیل نکردن مثلا اگر مروف کی تلفونت اگر شخص کی تلفونت اگر او و تلفون هنی داد داخواز مبلغی که پاره است اگر کو گلک محتاجه بس بشینگی تکشف کرد
وقت تو ديالت أغفي بتلفوني تكشف كده ساكر الدلوية مشغولة بونمونا متابعة لعبة كيت كتنو ياريا كيت كتنو يبتشك كدي فمجيلة بتني هر وكي جملة كي أجبار كدي دبارات كتير بيشتتا أبدا جرينجي نادا تأخفتنا ديالتا دلوية مجيلة بتشك كدي ويا مبلغ كي تشكي مظن ويا محتاجة يشتت خازتا تدهست بشكي مباشر تجي بشين جرينجي بنادا تهزر كي فهماي تمثيلة كيت ديالتا ولله المثل الأعلى فرب العالمين سبحانه وتعالى جلاي بلنترا جلاي مزنترا اش همي تشتا بجو بوشوا دي فيريكي او دعاين ما قبل كتن اذا هشيار بي كتو دعاء بكي ودلتي حاضر نبيتن اديال خود تعالى ناخذه وتوي بآجه ات وقت الدعاء ده نخير وقت ام ديال خود تعالى تاخذين بيدفي ام دنيا هميش بير بكن ام هزر خود چه دانكن الا او اخفت النبيت او ام پیشکشی خود تعالى كن برا تو نوكيه ديال خودت اخفي تشكي دي عندكش خلقية تاي مشان بيد وقتك ودعاءات يتن دلويجي حاضرة وأجه جهاية وتظاني تانية دعاءات بس مشكلة تشتكي دي الدفنينة أجر أو تشت الدعاء كرنا ويدا الدف هبا أف دعاء هني دا زيتر قبيل بيتن وأجر أفتش يعني الدف هبيتن أو هست بخوشيك جدا كتن بلكي طامك جدا دا الدعاء ويدا بيدا بيتن أو تشتشيا أو جي تضرع بالضبط تشيا وأمدي تشوى الدعاء تخودا بيدا كن تضرع خوشکاندنه و خو کم کرنه و خو هوجه کرنه البرانبري خود تعالى سبحانه وتعالى هي فيشتت كم محاولة بك الديفشيانت خو هوجي خود بك و خو بو خود بشكينه و خو رب العالمين كم بك و هجاري و فقيري خو البردسة رب العالمين ديار بك بيجي خود تعالى بيجي تو برانبري ويه فقيري وهجاري ولوازي بيجي أس عبدك محتاج بوت يا ربي من شابنا جهنين كسنين هوارد خوب جهن من توت نبي رب العالمين سبحانه وتعالى دي جوه خودتتا دي جوه داريتكتن دي هايش تهابيتن وحستيتن ببينيتن تو البردست توي خو محتاج ويتكي تو فقيري وهجاري وبدس حالاتي خو البرانبري ويت راد جهني حتى درجة كي أجر تو فيش هندهن بكي رب العالمين دي منعك تنكو عذاب بسرطة بتخار يعني حتى أجر عبد يقونها كار جبت حتى أجر يقونها كار جبت وقت خود تعالى بينيتن يخوش تكينيتن خو كيمت يتن خو هوجي خود تعالى يتن زفرت له رب العالمين توبت يتن رب العالمين دي تعاملها كوديد يتن سردريه كوديد يتن سحكي رب العالمين وقت بحسي قونها كارت يتن شو قوتي فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون يعني ما أفتش عندها بسر داينا خار نخوشي وفقيري بو داخو بو خود تعالى بشكين أنكو أجوانا أخو بو رب العالمين شكاند أخو كيم كر أخو هوجي رب العالمين كر رب العالمين وانا عذاب نادتا دعاش خود تعالى كم موهوا بارزيتا وهاري كاريا مبكتا دعاك تازه دا خازية كتازة ويا جوان وريكو بيك اش رب العالمين بكين او دعاء ام شويت كين او هيفيت ام شويت كين او دا خازية ام شويت كين اش ما قبل بكتن حلقة بهدا دجهنا يكودوفا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.